Kirang ba ashnong ki badan hapo kashatri jong kasunjuk kirang ba ashnong ribhoi district hak arpau trik yayong kila ay ka jingershan bapura ya ka jingterwa ka sorkar bante ya ka 7-star hotel hak ka jaka baladon lupa jong ka orchid ha umyam hak ka ba ka sorkar kla pentikna ban pensange no iki project hapo dolon nong lumpong deng. Ya kanika rai la shim hadin balai kendu ya usimbut menteri rangba kajela ubak mi ya katanat kampo yeng bat PWD ubak pres don tensang. Habak keren syakilat petai kebor u General Secretary kesenjuk ubak penwan bor seliang ulaang ngipen pau ke jing sengungu ya ka sorkar MDA halor ke jingwan ra ya kanika project hapo ke district. Ni pen pau shai bangi ai ka jingkershan ka bapura halor ka jingte ka 7-star hotel Taj Resort Pat Spa ha ka jaka ka bahe laipo akar ha orchid umyam. Henry ni kerpat ya ka sorkar bahkan pensange no iki project kam jung kai hapo dolon nong lum pong deng tat hadu bangin da ride kumwei pan. Ula benram na kalyang uba press tun tensong ula pensyai baka jingte ya ka hotel kan long ha ka jaka baladon lupa ha orchid. Kumba kalong menta ka orchid kala treka menta la bun senam batkan poi ka por bakan saklam no. Shwa bakan ikan jia ka sorkar jela kalwan ra ikan ika project bantay ka 7-star hotel ha ka jaka baladon lupa hapo orchid ha umyam. Ha ka bayaday bat udolon nong lumpong deng kumba ngilayo I ka kinhuan yada maryang kalayaki persya halor kani. Ngila ajing mut ya ka sorkar jela bakan pensange ya ka project hapo dolon nong lumpong deng ya ka ba uba preston ulak kular ban pensange. Henry ka jingtay ka 7-star hotel ha ka jaka ha orchid shen kan sa stang no ong uba penwan bor. Ula ong bagi sandor barsnong ki bahab hapo kapung umyam ki kershan ya ka nika project. Ngis ngotho baka nika project kan penmantoy ki badon benta na ki santri ki dorbars nong ki bahab hakathan umyam. Ngilaya kendu ru ya kini gisan dorbars nong bat ya keren halor kini ka project haka ba kila penpau bakim kuwa baka sorkar kan pen kenriak no ya kini ka project na umyam hadin bakilayo I ki babun ki nongelam ki baterwa ya ki jaka jongki na kabenta kani ka project ulaong. Ngilayo I henen kasngi ba usembut menteri rangba ba sngaw balang dhar ulabu ka jingterwa sya ka sorkar ban pen kenriak no ya kani ka project syawa yajer. Kumta ki project ki batmu na kabenta ka Ribhoi district ki de bandan haribhoi namar omdei tang ka umyam ka badan jaka henrengi donru iki wepat ki jaka na kabenta bantei ki bakum kini ki project ong uba penwan bor. Kumta ka senjuk kam kuwa bakan ka project kam jungok kai kan light no na Ribhoi district ula benram. Halor kilat penyaso ula ong bakan ka hotel kan pendap ya ka kat ling sun ha umroy. Ka jingwan jong ka 7-star hotel ha umyam kan pelilat shushu na kabentai kinongwan Shanghai namar ngidan ya ka kat ling sun ha umroy. Kinongwan Shanghai ki bawan na kat ling sun umroy ka baka sorkar keladap ban mang pisa ban penhe shushu na kabenta ka jingwan her ki ling sun ki bakam he kan kampen suk shibun bakin yo jakasa hapo kan ka 7-star hotel ha umyam ulaong. Kalian jongka sunjuk ki rang Bashnong Ribhoi district matakan seni ngilawan ya kaban ya kendu ya I se tunsong ibade I deputy chief minister jongka nika jela jungi jika jiwan ke jungi kan segi kalau ke bide pakai nika isu ke bide pakai mansna bante ke nika 7-star hotel hapo umyam tidak kalian jungi ke sunjuk kumbarong bercakata ngidang sabjar ke bide isu ngidang yawat punya ya kabide pakandika jintemu jong sorkar banwanra ekanika 7-star hapo umyam di hadian kejikan gejungi ngil ai jumut bayakan nika 7-star hotel ka senjuk ka kerjaan ya ka sorkar bahkan ya cekhmat ya kejingte nama hadian kejungi ya keren gejungi isa prestuni la pensyai ba bantei ya kanika 7-star hotel kade hakanika jaka kemudian lupa kanika orchid kumbolong mata dia kumbolong mata kanika orchid daki pau li kisnem kalayat kalau aktor batkan sepoi ke sini pakan sa kan sa khalem no di shwa pakan sa khalem na kaliang jong sarkar kala penyo ya kanika project bakin te ya kanika 7-star hotel hang te pok miam kabadon kanika orchid menta dina kaliang jongi ngi ai jing kersian wai kanika project ka bakin te kanika lai pok akar pakan ya jo khmat bat hakabi pat ulum pongdeng kumang I bana kaliang jong ki niki riu it mariang kila persyajur
Deke ka ba nakaliang jungi ka senjuk ila ai jumut cak sarkar kalong ba ya ketika lumpong deng kini i syua support mata ba nakaliang jong isa presiden ru ila menjur kata ba ka projek ka bide po lumpong deng kin sangit syua handai ka jingte ya ka 7 star hangte po orchid hotel kanya cakamat kata ka deke cik percaya ka jong isa cipun ki nglio ka ban ya keren ka bide ba kan projek ka benengkong ka ba ngis mutu ba jing ai jing mentoy kalong nak benta ki stakeholder tu ki nong song snong ko mangitip ki dan santli ki dan ba snong ki ba ha po kanika umyam area ka ban nakaliang jong kiru rangkat ka senjuk ngilio ban keren ngilio ka ban ya tai ka bide ba kanika projek tindakan yang jutiru kimpa baka sorkar kan rakno namar kumui ba kidan bun ki nong nikmat ki bala offer ya ka jaka ka jungki ngi menin bisnisni deputy CM masneo balang dhar ila dep panterwai ka jaka banrak support waje de ka projek ka bade por Riboy district hi ka ngikwa apa kandi bandon hi por Riboy district namar kam di tang umyam ka bagidon ki jaka hidon kiwi ki jaka ki ba la bnisna ya kata kajaka syong pengat nalor jong kanik orchid nalor jong kelumpang deng yu ba kadon ru ang tei po nong mahir bat kiwi ki jaka spo bernihat ru ngidon ki jaka ki babiang tindak yang jong ka Riboy district senjuk kirang ba snong Riboy district ngimkwa apa kani ke project nginduk no na po ka Riboy district bat kawi pat kamat ka bangi yo panikan kalong ba lengba ka jingwan jong kanik ke 7 star hotel hang po umyam kanyara ru na gebenta kini ki turis namar pangidon ya ki airport apa Riboy tinang taki turis ki bawan po umroh airport kumpulong mata ka sarkar kala penmang pisa ban penhe isu ya runway ka kam kali ya khmat dia gemut ba lada ki wan ban sangkai ji ni giri ki jungi gemut ba lada ki hara po airport ha po umroh airport kala penjan ki ban song ban sa hang ni po 7 star hotel ka ban station hang ni po orchid umyam di kita ki de kimat ki bengi keren ban nak ta susu ka jingekan ki jungi isa prestud pensai ru ba ka jingete jong ka sarkar ka agreement ka bagi te bat kini kinong penya ya kanika Taj hotel ka bagi sate po umyam kalong ba ki kwa ru ba penkentiu ya kini ki maref ki bede ki organic ka ba nakalang jong ka Taj hotel ha ba ki sim ya kini ki jingbam ki ban set ha ka po Taj hotel ka but kin sim ba ya kini ki jingrep ki bami lang ba kini ki nongrep ki ba klem pendan kam dawai sbo Tekan diru kan yarap nomor kumpung itip pakandai 4% hapo Riboy district hi kide ki bem dak kamrep kamrang dalam ba kajungwan jung ini ki hotel kumut kan yarap sisa ye ki nongrep kamtam kum hapo Riboy district ban kentiu ye kamrep kamrang tengi ai ku ble sibun ye ka sarkar MDA ka bala sim khai ni benta bat ka bungi kiran sai meta kasih kolong baya ka laipo akar ka bante ye ka 7 star hotel ngi nakaliang jog sejuk ngi tepa ni bakin yat chakmat han re bri bat kalumpang deng geni shwa kat hadu bangin yo ek penbe dak mui pat kita ki digimat ki bana kaliang jog sejuk kirang ba Snong Riboy district ngili yo panikan matakasi bat isa pitun song ibade deputy chief minister jong kasar kal jilah ke jongi kajat Riboy jongi mchwa kaliang bri sisien house na bat kandai spa drupson kaladon ke jing yang bri besokei namar artli gidaw kadao ko ng kong kalong ba itu ki parlok setu ki basa setu ka benta kila dulot ya kilang kharap ang jongki kinong teman ki bagiyo kila du namar pale ladan ya te kadao ka baar ka ba kajing yang briu kolong hatu ko por ka dei ba kimyo ya ka compensation kum bagi dei hok kanyo te namar ka kadao ba nagaliang jongi senjuk ram Snong inong ba ya kan no project ka ba government kawan ra kam dei ban long ka dau jong jing yang briu yang jat ban riu namar kata ngi kentu ba ya ulung pangdang ngi de ban sangi ana scrap no ya project ulung pangdang henry na ban ta ki wei pat ngi kwa ba ka Riboy district kan yo jing to